kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rumwarak labiit nanang. Ay nawaw, pangipanam iti day taakot tiyawm, sarya anak ka. Itad ko kada kasinsin baldo. Nakita nga min titurugan day di na minsan nagpasyarak iti ayanda. Kat awan kutsunda nanang. No kasta, gimatang kagayam iti baro akot tiyun mo anak ka. Wen, isungarod nga itad kuntoy daan. Mausar da pa'y matday to'y no ko Igatangan dalang iti bedsheet. Sigurado ang maragsakan ti kasinsin mo anak ka. Sigurado day taan nanang. Amo yung di asawa ti kasinsin ko. No adda mahitad kat alis to mat. Anya ti kunam. Ah? Ay, kwa nanang. Awan. Awan. Ti kayat ko asawan. Inakon, tani. Rumabiin. Si kamot gayam sarya, agtugaw ka at agkape ka pa eh. Ay, adda ka din ni kasinsin baldo. Amangan no paawi den day jay, napan ngamin iti garden na. Ah, kasta ka de. Ay, iyag ko lang to'y kutson nga itid ko kada kayo. Nakita nga min ngawan kutson nyo. Ha? Gimatangak iti baro akutson ko. Iso nga itid ko lang nga to'y sigod akutson ko kada kayo. Ay sus, nakababain matkan ka ah. Anya ko matipagbainham, kat kasinsin ko mati asawam. Uray kasinsin mo nila kay ko, at dalat tamot pa nagbain ko ah. May mayatan no itid ko kada kayo. Ngam ti madadaan lang iti bodega me. Ay, agyaman naklaunay ano kasta. Awan anyaman na. Anong samlaangan ang igatangan iti bedsheet? Wen, kasta ti aramidak. Mala, mabiit lang arod ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayam iti kasinsin mo. Ay nawa, nangalamot iti dadakot son bakit? Inted ni kasinsin mo asarya lakay. Anya, Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. apay mo't nga inawat mo pa ilang. Ang mga nudumteng total daw nga isidir na dagita nga ititid na. Saan mat siguro ulakay? Panagkunakit na saya at mat atao ti kasinsin mo. Di mo amuti kinatao dahi dya sarya bakit? Sa may sa, inyag na mat ngaminan, lakay. No saan ko nga awaten, ang mga numasaktan tirik na na. Walang kasano nga ron no isidir nando. Di isublitan to. Anya, Kunak tumat ka na kayo nanang. Ay nawaw, apayan. Talagang alis to ti asawa ni kasinsin baldo. No adda maitid kan kwa na. Anya, Idiin tulod ko ti kutson iti ayanda. Ay ka inhawat na matadagos. Saan nga ta pobre ti pamilya ang nagkaponday jay aseni nanang? ay unay kan ay anak ko. Sika tinagboluntaryo amang tawid. Ita, kasta ti ibaga. Ibang bagakla ang mati maubobserbar ko nanang. No kasta mo ilagayam, di kan mangmangtad iti kumkumpurme kadakwada. Nasingpot ka iti sangwanan da, ngam kasta ti bagbagam iti malikudan da. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta? Nay, mayat may takotson mo, Jenny. Nangalaam nga iti dayta. Saan ko aginatang tikutyo na makitkitam, Nana Levi? No saan mo aginatang nangalaam nga raud? Inted ni Sarya kasinsin nila kay ko, Nana. Ah, kasta ka day. Ada ka didakis na, Nana. Apay asabali mat ti reaksyon nyo. Ah, ay, awad ba't kit day basag. Sa bagay, kaano lang idinagam-am mo kayo iti day dya asarya? 3 abulan laang, Nana. Kinapudno na, jak ko maawatan, ng mabainak amang ibaga, tamangan numasaktan tirik, Nana.
Saan ta napagsaritan ti may papad iti day tabanag. Ang mga numaylawan man tingiwat kau ka makabasula mangki din. Ni nana mo. Narigatan. Imayak laang takayat ko ti makisarita ken ka. Saan atap numang dadaal iti tao. Umayak man, Zenny. Agtugaw ka Nang yugak iti merienda halo-halo. Ay no, saanan ang masapul amang yag ka? Apay mat. Una, tamangan no istoryaan naktumanan kadagiti masabat mo di tadalan. Kalpasan ti panagmeriendata. Naa. Ibagam tumanan nga alis tuak no updated mo. Tapno ibagakan ka sa anak nga agbibisin. Mapilpilitan naklaang amangawat no update itad mo. Tapno saan ang masaktan tiriknam. Sika lang arudan ti tultulungan da tao. Sika pa'y matikas na ibagana. Mapilpilitan ka laang. Saan mi akasapulan ti tulong mo? Kabailan mi matigumatang itigamit mi no kayat mi. Ay nawaw. Natangsit ka matgaya man niya. Nalipatam samat tan ti kutson nga inted ko apagid-iddaan niyon nga agasawa. Tikutsyon mo? Dayta ti makagapo no apay nga idadaw na? Gapo ta voluntaryo nga inted mo kada kami? Ay nawaw. Bastos ka. Di mo amo ti kunada nga utang na loob. Di ka madanagan. Isublik amin nga inted mo. Orayom laang ta isako. Ay nawaw. Sa dino nga'y tinapananday ta babae. Di namot inuray ti insakok agamit na. Ni Sarya kasinsin nila kaibaw. Di nasalaw ko di tadalan itay anak ko. Dito'y balay ka day, tinagapuan na. Wen tatang, nang yug iti halo-halo a merienda. Kahit, Saan kun nga inawat abay nga'y. Wen ata managpamaranggayam day ta taong. Nadamag ko iti kaaruba tayo akasinsin damat laang nga istoryaan na kano. Anya! Day tatipod no tatang. Diyak na lapdan ti bagik itay, iso asinong batak kit di Hindi, anya nga'y tanakasako. Dagiti gamit nga inted na tatang. Isublikon, tano agsasaukot kasla ginatang na ti tao. Sa bagay nuad dagayam ti panangidadanes anayon ti tulong na. Uray sa alin na tumulong. Kabagilan nyo matin ti gumatang. Saan nga umanay dayta pang ibabay ng nakin ka? Wen tatang, isublikon tapno awanen ti adua sa una. Mabalin ti makitambay dito'y balayo, nana. Sige lang, basang. Sa dino aya tinagapwam. Iti ayan na kasinsin, Baldo. Ika kuma iti halo-halo ti asawa ti kasinsin ko. Ngam na dismayaak. Diyak pulos impagarup bastos matgayam ti asawa na. Bastos ni Zene kunam. Win nana. Diyak magustuhan ti panagsasauna kanyak itay. Amangan mat, no ada na isawang mo adi na nagustuhan, di so akasta. Awan mo tiyamok adakas anay isawang ko, nana. Am-am mo ka. Am-amok mat ni Zene. Okay laang mat, no kasta ngagsarsarita kamay. Agin-agin laang dayjay, nana. Singpat kitab-kit di, Anya! Sa dinaw tinapanan ni bakit ko tatang. Iti ayan da kasinsin mo asarya. Kanya taramida na iya tatang. Anda ti sanda nagkinawatan iti kasinsin mo. Isuwain subli na amin nga inted ni Sarya kata kayaw. Dayton ti bagbagak. Hindi pa nga ngay bagbagak iti asawak at di naawatan nanyaman tititid ti kasinsin ko. Ngam dinak mo ti bang pangag. Gapaw ta ipagarop na asan alasaya at atao ti kasinsin mo. Tsak mo babalaw ta asawak. Tamanula nga bulan na nagamamuday ti kasinsin ko. Ida pa'y mo't amu ti ustong o galit itong galmaysa. Kanyang oras sa pimanaw ni bakit ko tata. Itay pa'y. Abangan mo simbang pwetay ni iti ayan ti kasinsin mo. Lukas na rod. Surutak ni bakit ko tata. Ada ka din ni Sarya, nana. Awan pa'y mo't anagawid, basang. No kasta, saan gayam anagdiretso anagawid, nana? Nay, anya nga'y dagita nakasako nakaw. Umay ko isubli dagiti gamit nga inted na, nana.
Anya? Dagito'y agamit ti makagapo, no apay nga idadaw na datao. Naurnong ngamin piman dagiti inted na. Kinapudno na, may iji balay itay. Mangyag kumakano iti halo-halo, ngam jakon inawat. Taamangan ko no agistorya manon, nana. Ay, pasensya kan basang. Talaga aday di atao. Awan ti denggan na asao. Awan basol yun, nana. Kaya't ko lang nga isubli dagiti inted ni Saria. Tapno awanen ti adu asang una. Jak pulos impagarup ama nagpamaranggayam. No agsasao, kat kasla ginatang natitao, nana. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Baldo. Sa dino ti papanam. Simuro takin ka Madanaga na klaunay, di ko na nitatang anapan kay tayo di kasinsin ko. Ay nawaw, napan ko lang ang insubli dagiti gamit nga inted na. Tapno awanan ti adu asa una, lakay. Ada ka din ni Sarya di balayda? Ni Nana Rowena lang ang tinadanunak ijay. Anya nga ti ko na ni Nana Rowena. Madlaw ko nga iso ti mabain iti naramit ni anak na. Naimbag man. Ta saan na kinanunungan ti kamal iti anak na? Saan mo't kit di? Mayam, kasaritak to ti kasinsin ko. Sipod pa'y ngamin iti, kat kastan ti ugali na. Managpamarang laang ngamin. Nagsubli ti kutsyon, nanang. Tay may insubli ni Zeni itay. Ay, nawaw. Na-pride a babae. Di ka man agsao akasta. Ipakat mo manan ti kinadakes mo. Pudnumat, nanang. Adamat basbastos de dya tao. No kastamot lang, di kan mangmangtad iti anyaman kadakwada. Talaga asaanan, nanang. Narigat ti kasta. Nagboluntaryo ka mangtad. Inton kwan, isidir mo mo lang. Jack isidir no ada respeto na kanyak, nanang. Di mo pa basulan ni Sene. Tasipod pa'y ide. Kasta kan, kaapam amin at tao iti aglawlaw mo. Anak ka, iso nga amok ti ugalay. Diyo amuday jay azeni, nanang. Katuray si kamot, di mo pa'y amo ti usto a kinatao na. Iso adi ka agsasao akasla amom ti amin. Diyak magustuhan ti kasta nga ugaling. Ama nagpamarang kalaunay mo. Nasingpot ka iti sangwanan. Ngam no nakatalikod jay tao, apaw, nagadumot nga ibagbagam. No kasta, napan ni Saria iti ayan nyo iti daydi nga aldaw, nana? Wan, binastos mo ka numait. Ay nawaw, anya abinastos mo't asasawan day tao. Anya ti hustuan na pasama kaya. Imay dito'y balay, tamangyag ka no iti merienda, nana. Ngam gaputan na lagip ko ti istorya na may papankanyak, iya kun inala. Dineretso kun Di tamad ta na pimudot. Apay ngamin amang yag iti merienda, no saan nyo mat adinawat. Tapno adda siguro man ang tigapuna nga imarites na datao, nana. Amok mo ti makuna nga utang na loob. Ngam no agsasao ngamin kat nalabas. Kas lagi natang natitao, nana. Ay, gusto laang day naramid mo. Narigat no awatam amin nga itid na. Nang runa no saan mat asipupuso. Dumteng to ti aldaw nga isidir na. Talaga kas jay ti ugali na dya Saria. Saan lang asikat inangaramidan na iti kasta. No kasta nga rod. Liklik akong day ta babae. Ang mga no agsubang kami kat anyapay ti maaramid ko kankwana. Talaga na laing nagpamarang day jay. Marangad ang tumag kumapagbaliwan na Kumusta ba ito? Tirik naman ako. Mayatan tatang, saanan ang nasakit ti ulo. Ilasaya at bait no kasta. Di bal daw, sa dino tinapanan na. Iti ayan ti kasinsin na tatang. Ay nawaw, apayan napan pa'y lagi jay. Agsarita da kano iti nalapat iti kasinsin na. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mo tatang. Hamangan no agapan nakit jay. Nasingpot ni Baldo, tatang. Sigurado akasarita na laang ti kasinsin na. O, anya ti umay mo ibaga kasinsin Baldo?
No mabaling kumakat saan akong kumpurmit ititid mo itasawa ka sinsin. Ay nawaw, tulong ko kumamat day jay kat. Tulong? Tulong nga isidir munto. Nasaya at ataw tasawak. Isuad di mo kumaidadanes. Bastos tupay. Kan saan a proud kan kang asawa na. Ay, pangaasim ta di ka agin sisingput dita. Amok ti ugalim. Nalaing kang agpamarang tapno na dalos kay ti matang ti kadwan. Siyak lang arudan ti tumultulong, siyak pa'y tidakas ita. No titulong akaba ilam ngay pay, kat addatin nayon na apa nang itatanas. Uray di kang tumulong kasinsin. Anya? Tapno'y balaking ka. Mabayin lang tasawak. Isu tunggal addatitid mo. Awatan na. Tapno saan ka kano ang mapabainan. Anya ngay ita, pinagsasawan na kakit di ti kasinsin mo. Ay nawaw, anya ko maitananang. Saan ko akabutang ti kasinsin ko? Anya, Katun mat. di ka mabain ang managpamarang ti panagkita dagiti tattao kan ka. Na, Iti kasta nga inaramid mo. Napanagnakan at talaga ang managpamarang ka, anak ko. dakas ayati tumulong iti kasinsin, nanang. Saan adakas ti tumulong? Ti dakas kat no pamarang ti amin. Kas kumaitar aramidom. Tumulong ka. Inton kwan, ibabain mo matlaunay dagiti natulungam. Isidir mo pa'y no daduma. Sa anak akasta, nanang. Nasaya atak, no nasaya at damat kanya. Ay na anak ko, di ka naglibak. Tunggal mangtod ka kadase ni ide. Kat dakas ti rumrumwar itingiwat mo. Mapan mo pa'y is-istoryaan iti sabali a tao. Pangaasim, tadi kan agpamarang anasayaat no saan mat gayam. Nakababay, nanak ko. Pamilya tayo ti maibabain iti kastangar aramidom. Ay, nawaw! No ti pa nagtulong mo kadagiti padam a tao kat adanayon na apanangidadanas, nasaysayaat no saan kan at tumulong. No tumulong ka, jay kumasi pupuso nga agtaod iti kaunggam, saan kat apamarang laeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka din ni Insyang gardaw. Adda na panananggal. Adda ka di masapul yukin ko na. Umay ko lang itid ti sabon. Kan chocolate ngayon pao iti kasinsin na para kan ko na. Ay nawang. Agyaman aklaw na ang kala. Sigurado maragsakan da dyan. Awantan yaman na. Sumrak kayo pa angkal. Tagkapi tayo. Inton maming santulagan na kaong. Amumay. San amabaling agbayagak di daw eh. Tawan ti mangkita kadagiti apugaw. Inton maming santong arodan, angkal. Wang, agpakadak nga arodan tanay. Sumipngat matang. Ay nawaw, chocolate kan sabon matgayam tilinaon day ka supot. Gardo, umay ka man pa'y. Ang datar aramid dito ko. Apa ya? Nangalaam itimported a sabon kan chocolate. Inyig ni Tata Andres itay. Inpawit ni kasinsin mo asimang para kin ka. Ay nawaw, managparabor at talaga day di akasinsin ko lakay. Oray may salaang ti kasinsin ko no kaskin ni kasinsin si Mang. Okay lang kanya. Ay, mutoy man ta cellphone ko lakay. Ta i-text ko ti kasinsin ko.
Naragsak ka lang manang. Tamakaraman ka iso akasta ti bagbagam bakit. No may buso dayta, malipatan manang nita nga imbagam. Ay nawaw, dakas ayano maapresyar ko ti kinaimbag ti kasinsin ko kanya. Saan mo kid day? Tay kanyak lang. Kat addaman mo na awan ti itid ti kasinsin mo, nasayat kalata ko makingkwa naman. Katwan man. Saan tupay? Ay, agulimag ka man dita si Kagardo. Kontrabida kamot akanayon. Nakaawag ka mat, Simang. Adaman ang tipawit ko, tatang. Naawat ko ti text ti kabsat ko. Awan ka no ti pagmatrikula na. Unak mat nga urayan na no dati may pawit mo. Nagtiks mo gaya manggang ka. Wan ta saan magpiman amabalin amala daw ti bayad na, tatang. Pasensya ka na ko. Si kaamot tan ti mga akam iti responsibilidad may kadagiti kakabsat mo. Okay lang ang kanyak, tatang. Tulong kumatan ka na kayo, Ngamin, da kayo mat ti mga akam iti responsibilidad ko, kas ina iti apo ko yo. Okay lang mo tayo dyan, anak ko. Oh, kumusta mat ni Peter di, tatang? Nasayat ba'y anak ko? Lumukluk maglatamag. Kitaan nyo ti pakpakan nyo iti apo ko yo, tatang. Way, anak ko. Awan ti pagdanagam. Bakit? Imay ni sabit itay. Singsingirin na tibayag ti utang mo. Anya ngay ti imbagam kan ko na. Imbagak ngawang ka. Anya ngay ti kunana. Di mo kano ilimlimangan. Last chance mo italawas ka no. No saan ka pa makabayad? Ipabarangay na ka kano. Ay nawaw. Agbayad kang amino na. Pabuludan nakngarod iti kwartam atap na daibayad ko. Pangala ko may ti kwartak tunggalag sweldoak. Agdiritso iti bagas kan utang ti si sweldoak. Ni kasinsin si mga ta. Ang mga nuad da kwarta na day chay. Ay, padasak man nga awagan. Unay kang bakit? Di mo pa'y sama na bayadan ti utang mo iti kasinsin mo. Utang mo pa'y lang day dyan sakbay anagabrod ni Simang. Ay na, nabayagan na panawon day chay lakay. Ang mga nunalipatan na mutun. Agulimag ka dita. Taawagak man ti kasinsin ko. Hello, kasinsin si Mang. Pasensya kan no italang ang nakaawag ak kasinsin, busy ak ngamin itay. Isuadyak na sungbatan ti awag mo. Saan mo't ang mabalin nga cellphone na kabayatan ti panagtrab-trabahok. Tama nga numakita nak ni Busko katong tanak pay. Okay lang ang kasinsin. Maawatak mo. Agyaman ak launay kasta kasinsin. Aywan gayam, anya kaminan ti ko naman napatag nga ibagam. Kwa kasinsin. Anya day jay kasinsin. Agawam ti mangibaga, taado pa'y ti trabaho nga agururay. Kwa kasinsin. Kastoy ngamin. Kasapulak ti kwarta. Kat naira na nga ado ti binayadan mi. Nasyorta kasinsin. No ada ko mati extra a kwartam amabalin amabulod dita. Ay, pasensya kan nga maawan pa'y ti kwartak ita, tanay pawit kumatan iti pamilya kasinsin. Sa may saan mo pa yan nabayadan ti binulod mo a kwarta kanyak idi Ay, isublit tumatladagos kasinsin. Di ka madanagan. Pasensya kan kasinsin. Ngam talagang awan kwartak ita. Amumad nga dati anak kan kakabsat ko. Unay kan, nakaimimot ka mat dun. Nakabrod ka lang mat. Manulaang mat kumadya 5,000 abuluda. Kumusta ngay? Pinautangan na kakaditi kasinsin mo? Saan nga rod lakay? Manulaang mat tibulbuludag kan kwa na. Di nakpay mat maawatan. Ganyan, timbaga na kin kaya. Awan ka no ti kwartana. Ngam ho, jak lapat yun. Unay kan bakit? Pudno mat, dayjay pay laang mat atao ti maawanan. No saan na ka pinautangan, ag-move on kan bakit? Awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutem nga damo pamilya na, bibiyagan na. Oho, imot kit di No adda ti pakay ranudam. Ibagam nga ura may salaang ti kasinsin mo, no kaskin ni Simang. Ngam itata saan na ka pinautangan, kasta ti bagam. Ay nawaw, ti kastang ugali. Agkape-kapay na naperyang. Agyaman naklaunay. Package siguro man nagdya deliver da iti ayan ti kasinsin mo. Package. Di mo ka di makita tilugan iti paraangan da. Aywan nga agpaiso.
At damo ilagayam kwartanan. Makapawit mo't iti package. Bilibak man iti dayta kasinsin mo. Maanusan na ti agtrab-trabaho iti abroad para iti masakbayan ti pamilyana. No siyak, sa anak abilib na. Ha? Apay ngay? Ti kakasta ak klase ti tao kat irresponsable. Kaya't dalaan nga itarayan ti responsibilidad da. Iso anagabrood da. Anya? Kas kumakin ni kasinsin si Mang. Imbes nga iso ti mga awir iti anak na, impaawir na pa'y kinitatang na. Ha? Ita, anak ti sabali mo ti awirin na. Ulidan ka di pa'y ti kasta nga ina, nana? Si Kaki Dimit. Siyempre, no choice ti kasinsin mo Kasapulan na maday jay at trabaho. Una, ngumayat ayamot ti kasjay nana. Ipabantay na ti anak na iti sabali. Idinto taagaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Ay na, insyang aya. Ilawlawam kumama ti agpanunaw. Oh, nagawid ka magayaman, kardo lakay. Itay pa Ay nawaw, sa dino tinagdalanam. Jak nasiputan asimangpot kagayaman. Ganuli nabasan kayo kanina na piriyang agsarsarita iti kusina itay. Gapoy ti kachichismis mo, di mo nakita alimabasa. Anya? Apay may tanay baga mo irresponsibility kasinsin mo. Ibagbagak laang ti pudno ken na peryang. Saan ka di nga anak ti sabali ti awiran day jay asimang ijay abroad? Nanya kumaking ka, no anak ti sabali taw awirin na. Ay, jak amuno anya aklasi ti ina ti kasinsin ko. Imbes nga anak na ti ununaan na nga asikaswan, anak mo ti sabali ti awiran na. O, saan ay akin na irresponsable ti kasjay? Nawanda ito. No para kanya, saan akin na irresponsibility kasta? Siyempre, single mom dya tao. Aramido na ate amin para itanak na. Ay nawaw, awan to pa iti oras na para iti mismo nga anak na. Saan ka lang nga napautangan? Kun awan lang ti chocolate anaawat mo. Kastamot ng ti bagbagam. Haging sisingpit ka lang gayam. Naawanan ti pakairanudam. Nagado asaom. Kumusta mo ti anak mau nga agtrab-trabaho iti abroad, Andres? Basya nakarutagin kwa na. Inaldaw ka no mabambanog. Awan ka di ti plano na nga agawid. Uray kaya't no ti agawid. Saan mo't amabalain? Tadda ti anak na nga agad-adal. Ang graman kabusan na. Isupi man ti mang papaadal. Ay, kasta talaga, tirigat na. No dito'y pinasngamin ti pagtrabahuan na. Saan nga umanay ti sweldo na? Anusan na pa ija abroad Saan na bale, itano makagraduar dagiti kakabsat na. Malaganan mo't siguron. Sabay la kumaa. Ay gayam, ada ka di saan anag kinaawatan dain siyang kansimang akasinsin na? Tinadakamat ti anak ko. Kastaunay ti unget ni Insyang, edi saan na pinautangan. Isumot lagayam Ti anya? Isumot lagayam makasjay ti panagsasauna iti kasinsin na. Adagayam sakit tinakam na. Anya ti masapol mo, aping nga inawagan nakpailang. Anya jay nadamag ko? Imarmaritis na kanumat dita lugar tayo. Asino, tinangidanon kan ka? Dagiti gagayim ko dita Is-istoryaam kanumat nga irresponsable Ta anak di sabali ti ay aywanak dito'y abroad. O, anya ti pagsakitan tinakam mo? Agpudno ka man kanyak. Nasakit ka di tinakam mo, ta saan ka pinautangan idi? Ay na, ibagbagak laang no anya ti maobserbara. Di ka man agpakalaing dita? Uhu, nadalos ti konsensya kanya. At least, siya awan ti anak ko a pinanawa. Saan akas iti daduma dita, nga imbati dati mismo nga anak da, tapno agaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Imbes a family first, ay awanin Urayo mamakaawid taagsarita tayo tinalamat. Jakpat yan nga agawid ka pa'y. Amok again enjoy ka ang mga awir iti anak ti sabali dita abroad. Para makita urayam ti panagawid ko. Pangasimin siyang kanakan.
Sardengam timang padpadakis iti kasinsin mo. Oho, may sakayumot, Uncle Andres. Awan ti karbengam amang ibagay ti kasjay. Ta di mo ammo ti rigat ti anak ko. Apay, diyo ka di mapanunot dayjay, Uncle. Anak ti sabali, ti ay-aywanan ti kasinsin ko, ijay abroad. Agpapada da nga OFW. Anak ti sabali, ti ununa unda. Wen, amok dayta. Ngam awan mo ti makitak nga isyo no maipapan iti dayta abanag. Maitid na dagiti kasapulan ti anak na nga inbati na. Ay, sabali at talaga ti panahon ita. Saanan a family first. Di ka matanagan. Makasaritam to ti anak ko into nagawid. Aping affected kayo lang unay, Uncle. Masaksakitan kayo kadeta pudno ti bagbagak. Jak magustuhan ti kasta nga ibagbagam kontra ka dagiti OFW akas iti anak ko. Awan ti ammom iti rigat ken sakripisyo da para iti pamilyada. Naimbag pa iti kasinsin mo. Napalawan na ti balay da. Wina, ngam binaybayan namot ti anak niya, nana. Ay dawaw. Dua tawanan ti napalabas. Ngam kasta pa'y laang matisang kay bagam. Gaputapud numot, nana. Agpudno ka mang kanyak. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo. Ta saan nakaapinautangan ti kasinsin mo iday. Iso akas tamit ti ibagbagam. Ha? Amom, no saan nakaapinautangan ti maysa nga OFW. Maawatam ko ma. Adamat pamilyada, supsuportaran da. Ibagbagak lang ti side ko, nana. Saan kamat akasta, idi adamay paupaw iti kasinsin mo ken ka. No agsasao ka, kasla anghel ti kasinsin mo. Idi saan na kan apinautangan, ken awanan ti may pawit na tsokolit para ken ka. Pinagbalin mo meten adakas kadagiti istoryam. Ay nawaw, siga magayam ti masabat ko si Mang. Nakayukit di mat na naperyang, pimudaw aklaang mat. Dakal tinagbaliwam. Ad-ada pimintas ka. Agyaman aklaunay, nana. Ay, kaano pa yan? Nagawid ka, basang. Idikal man laang, nana. Nasaya at mat na napanunot mo tinagawid. Tapno makasarita mo't laang di kasinsin mo nga awan prenaw tingiwa na. Nadamag ko nga ron dagiti pamadakas na kanyak, nana. Kunak no si Mardengan, tanabayag matanday jay, ngam intultuloy na matgayam. Aging ga siguro ita, kat addalat ta sakit, tinakam na ken ka. Nangarugi day ta idi saan ko a pinabuludan iti kwarta, nana. Sana makaaw-awat. Nasingpat lang gayam kanyak no, ada kasapulan na. Ipagarup na siguro ano OFW ti may sa tao, kat adaw ti kwarta na. Day tangarod, nana. Di na mapanunot nga damat pamilya mi asup-suportaran mi. Nagawid mo't gaya man ni kasinsin mo asimang. Bakit? Anya ko maita no nagawid. Di mo bisitahan ni Jibalay da? Saanon, iti anya ko maaga po. Idaday jabrod ti kasinsin mo. Naturod kang agsao-sao. Itata nagawidan. Kasla mabutang kamatay. Ay sana, awan ti pagbabawyak iti imbagak taus tumot. Kita umandag iti OFW dito. Ay. Pangasi minsan. No umapal ka kadagiti OFW kaskin ni kasinsin mo. No adda ti sakit tinakam mo katakwada. San amasapul adda dailam ida? San kalangan na pagustuhan? Kastandarami ida. Alam mo nun, kamalit no kamalit. Huh? Agsardang kan si Kagardo, tanasakitan ti ulok ng agpampanuno. Anya ter aramidam dito'y balay si Mang? Chocolate, para ken katapno abulimak kan. Ah, ay nawaw. Mano atawanan adadadailan na ka. Di ka pa yung maumamot. Anya ti pagsaksakitan tinakam yo aya. Saan ka di apod no? Da kayo nga OFW, pinili yo pa itagserbi ti sabali a pamilya, ngam ti pagserbian ti mismo a pamilya yo. Ay, maulawak, Mildred. Anya a klase nga utak ti adakan kaya.
Di mo makita at aramidak iti abroad kat para iti pamilya. Saan ka mat siguro abulsag? Kina-irresponsable kit di dayta ah. Itartarayan nyo ti responsibilidad yo. Iso akayat yo ti abroad. Oh, di si ka anti responsable a tao. Di ka lang napagustuhan, iti mutang ka, kastant ibagbagam kanya. Laglagi po ma, mano atawanan ti utang mo kanyak, iti sa anak pa'y anag-abroad. Aging ka ita, awan pa'y ti kunam nga agbayad ka. Ita, asino ti responsable ka data. Sakbay asumanao ka, bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak, nalawag. Ha? O, ita di kan makapagsao. Sa bagay, kasta ti ugali dagiti managapal. Nasaya at lang ti rumrumwar itingiwat da, no adda pa kay ranudan da. Ngam no awanan, ay naapo, da kami nga OFW ti pagpupudutan da. Basol mo mutlaang no apay pinagsasawan na kati kasinsin mo. Ay nawaw. No apay ngamin, asaan nga agsardeng datang hiwa mo data. Sa anak apaabak iti dayta asimang. Pudno mo timbang kati kasinsin mo Nasingput ka lang no dati pa kay ranudam. Ngam no saan na mapagustuhan ti kayat mo. Awanan, dakas damutan iti imatang mo. Saan mo ta? Anya saan? Bakbakitan ka? Ngam kasta tiyog ugal yam. Ay nawaw, saan anasayaat nga ginsisingput ka lang bakit? Baliwam ka ti kasta nga aramid mo. Tanong siyak ti mauma. Talaga panawang kan. Ay, nawaw! Saan agaputa saan anapagustuhan ti kayat mo, kat idawn mo matan ti padam a tao. At daman wenno awan ti pakairanudam wenno kasapulam, pagtalinaadan lata kumati respeto iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Trixie kaanakan, sa dino ti papanam. Agpasentro ak man, auntie. Mapanak man ag canvas. Ag canvas. Wan, matuloy ti kalay sa amin ti nobyok inton Mayo. Sungag sapsapol kami ti supplier, tapno makatipid kami, auntie. Ay, ada ka din wedding cake yo, kaanakan. Awan pa nga ron, auntie. Ay, siya kung ti mang sponsor iti wedding cake yo. Ay nawaw, agpaiso, auntie. Wan, di uray mangkat 5 layers, no iso? Ay na, agyaman ak unay, auntie Saanin ang masapol nga i-budgetan mi ti wedding cake mi? Ay, awan anyaman na kaanakan. Ibagamlaang kanyak no anya ti motif yo. Tapno amok no anya a disenyo ti paaramid ko. Anya ti kunam sisi. Si katimang sponsor iti wedding cake ti kaanakam. Wala nang 5 layers a cake. Ay, nawaw. Ada nga rod kwartam. Inton Mayo pa'y matday jay. Nawayapay. Nangiina sa matikik ita. Nang runak at 5 layers pa'y. Manulaang mat ngay day tananang. Adama ni Marimar siya. May isa nga awag kulaang. Aramida na matan adagos day jay. Kano'y jay kabang-ibang barangay ti pagnanaadan ti kumarem. Mabalin mat nga i-text wano awagan nanaang. Kita takalay sa dayta. Nakababa no di mo may tagting karem. Ang mga numadadaal ti special nga aldaw ti kaanakam. Wen ka dinanang,
di kay madanagan. Hamo ka din di asawam ti may papanikiday ka abanag. Ibagak tukin kwa na nanang. Nako, umay kamot, Auntie Cecil. Anya kami ng timotif yun, Trixie ka anakan. Mabait lang ta ipakitak ti picture, tapno sigurado. Ay, isend mo lang nga iti messenger. Ta iso ti ipakitak ka ni Mari Marcia. Wan, Auntie. Agkapit tayo pa ya, Auntie. Ay, isaanan ka anakan. Adapay ngamin napatag-alakad ko ita. Di magasaklaang takayat ko asaludsudan iti personal ken ka. Okay. Inton maminsan tulaangan ka anakan. Sige, agpatuloy akon. Agan-anan kayo, Auntie. Hello, Mari Marcia. Hello, Mare. Nakaawag ka mat? Anya ti masapul mo? Ay, nakitam ka de, tinsend ko aladawan ti cake iti messenger mo, Mare. Ha? Jay 5 layers a wedding cake, Mare. Wan, agurderak iti kasjay, Mare. Anya sa isti kayat mo, Mare. No anya ti kabailam nga aramiden, Mare. Asino ti agkalay sa? Ni Trixie aka anakak. Siyak ti mang sponsor iti wedding cake da. Apaw, masapol ti down payment, Mare. Ay nawaw, bayadak to lumalpas, Mare. Mayo 17 akasapulan day ta cake. Ay, kuha ngamin, Mare. Kurang ti ingredients ko. Masapol agumata nga. Ay bakapang pailaang, Mare. Bayadak to lumalpas. Uray manupay day ta. Bayadak. Di ka madanagan, tadyak itarayan, Mare. Wedding cake sabay data, marsyadak ka. Wan tatang. Kung kay, sino tagkalay saya? Order ni Mari Cecil, tatang. Ay nawaw, agkalay sa damarang kinilakay na. Saan, tatang? Sponsoran na kano ti wedding cake ti makiasawa, akan na. Kung anong kalay sa damanan? Bilibak nga ron iti kumarik, tatang. Kabaulan na ti mang sponsor iti cake. Ito siguro ti budget na. Ay, manugay ti bayad tayo sa akik anak ka. No kastoy a size kan design, mapan a 7,000, tatang. Ay nawaw, nanginamay kaya. Wan ta 5 layers. Kan medyo komplikado ti disenyo akayat ni Mari Cecil. Kang runaan ti amin, nangina ti ingredients ita, tatang. Kumusta ngayon ti wedding cake mi, Auntie? Ay, naka-order ako. Ibagak to iti kumarik ta ipa-deliver na iti address yu inton bigat. Ay na, agyaman ako na, Auntie Ay, awan anyaman na kaanakan. Mabalin ka di makita tila dawan ti cake, Auntie? Ada insend ni Mari Marcia aladawan. Ngamsan pa'y analpas kaanakan. Okay lang, Auntie. Ay, mabitla nga tabirukag. Daytoy tiladawan ti wedding cake nga in-order ko para kada kayo kaanakan. Ay no, wow! Nagpintas, Auntie. 5 layers talaga? Ay, uwan kaanakan. Saan pa'y analpas dayta? Manungay ti binayadan niyo, Auntie. Diyak pa'y sinaludsod iti kumarik. Ngam, makaawat mat dayjay. Bayadak to, inton malpas na. Hello, Mare. Nalpasan ti wedding cake nga in-order mo. Ipa-deliver ko inton madamdama. I-send ko kan ka ti Gcash number ko, ta iso ti pangisendam iti bayad, Mare. Mano ti bayad ti cake, aya, Mare? 7,000, Mare. Free delivery. Medyo dakkel ti cake ngamin, Mare. Anya? 7,000 ko na, Mare. Ay, nakangin naman. Iso at talaga ti presyo ti kastoy a size ti cake, Mare. Sa maysa, 5 layers ti paaramid mo. Nanginamot lang ti ingredients ita, Mare. Ay, tangalaak nga iti 7,000, Mare. Ti kunam kanyak edi dumawdawatak iti down payment. Kat bayadam no manu ti presyo, Mare. Ay, di la mabali na 700 ti bayadak, Mare. Ay, nawaw. Ay, grabe kamat, Mare. Kasjay a size, kasjay a disenyo, 700 lang ti pagbayad mo. Ay, dakkel mo tin alogik no kasta, Mare. No di mo kaya ti malugay, saan kon nga laan dayta, Mare? Cancel laangan. Ay, sana mabalin akas ta, Mare. Customize cake ti paaramid mo. Out of budget nga rod, Mare. Kurang ti budget ko. Di ka makaaw-awat, mat.
Ay, di ka agar aramid mare. Siyak amis mo, timang itulog iti da iti akik, itamot lang. Ada ka din ni Manong Noel, di ta balay da, tatang? Apay ni Manong mawanak ka. I-deliver mi man ti cake, di ta kabang-ibang a barangay. Papudutan da ita Mari Cecil ti ulok. Apay ti kumarim. Di nakot kayat nga alaan ti impaaramid na akik. Ta out of budget ka no, tatang. Ay nawa, saan na mabalin at kasta? Kastamot lang ti imbagakan kwa na. Saan mo't anala ka ti Mangi Rizal? Sa pay impuyatam day kakik. Iso ang masapul nga laan na, tatang. Mapankalayan itay ni Manong mo Anuel. Nakita kalimbabas itay. Mapanak man nga ron, ta mausar pa ilaang tilugan na, tatang. Uy na ata, daktil alugim na ita. No di dalain, anak ka. Ano di masapol mga ating ko? Adda ka din ni Cecil, Manong Lino. Adda itayan ti ka anakan mi. Adda ka ti masapol mo ken ko na? I-deliver ko kuma to'y order na akik. Saan ko nga indiretso itintad na nga address ta saan pa'y anabayadan. No kasta, adda ti cake nga order na? One, isponsoran na kumatikik ti kaanakan na nga agkalaysa. Ngamitain mawagak, saan na kanu nga alaan, out of budget kanu gayam. Diyak mo ti may papaniti dita barang ah. Awan mo tinadakdakamot na kanya. Mano di tayo? 7,000 manong. Nagkariabayadan na, uray mano, ngam itatanalpasan, i-cancel na ki din. Isumot lagay manasapa na panitayan ti ka anakan na. Agdiretso kayo lang ni Jai. Tapno mapagsasaritaan tayo. Kundi sponsor din na tao. Nga mawan mo gayam ti pagbayad na. Ay nawaw. Nakasapsapa ka mo nga imay, Andi Cecil. Adda parikot ka anakan. Apay ka di, Andi. Saan ta matuloy ti wedding cake nga inkarik? Anya? Ada ka no emergency eh. Iso saan analpas idirabi eh. Ay, kasano nga rin daytan? Ada tilukan ang nagsardang iti patog mi. Sino nga taday jay? Mari Marcia. Mapan ko pa'y kitaan mo sino, Auntie. Ang mga nobisita mi. Anya di masapod yung manang? Ay panagkunakad si kati agkalay sa basang. Siyak nga rod manang. Nadamag ko nga adda ni Mari Cecil dito eh. Kasaritak la kuma. Maipapanitian niya. Siyak tinagordara na iti cake yo, kuma. Di ko na ni Auntie, kat saan ka noan ma-deliver, ta saan anay habol idirabi eh. Anya? Kinapudno na, ni Antim ti ayan ti parikot, di na kayat ti agbayad. Anya? Sa anak adimawat iti down payment, ta nagkaring agbayad. Uray mano, bayadak, kunanapay. Ngam ita imawagak, ibaga nakit di nga out of budget, iso nga i-cancel na kano ti wedding cake. Mabalin ang makita ti cake, manang. Wan, iso nga inyag me. Narigat ngamin ang mairisel dayjay ta customize mod. Ala aglaangan manang. Siya kun ti mang bayad, ta kasapulan mi mat day ta a cake. O sige, uray 6,000 lang titid mo basang. Discount mo ti 1,000. Happy wedding kada kayo. Unay kan, Auntie Cecil? Ay, pasensya kan ka anakan. Imbagam lata kumakanyak nga out of budget. Tapno siya akong tinagbayad. Ay, kuwang amin. Diyak mo, wakas jay gayam ti presyo ka anakan. Sinalodsod yu pa'y kumangamin, sakbay ang nagpaaramid ka, Auntie. Narigat man piman ti kasta. Naaramidan ngam i-cancel yu pa'y laang. Ay, kunak, ano nalakalaang ta kumarik man ni Marcia. Ay, mabainak paikit din kada kayo ka anakan. Enton sumaruno, saludsudan nyo pa iti presyo uray kumaryo di tao. Iti kasta, kat amo yun o kabailan nyo abayadan wano saan, Auntie. Wen ka anakan. O, di kay mandanagan, Auntie. Di kay guraan. Ti kanyak laang kas kaanakan nyo, kat enton sumaruno, di mo ipilit no di mo kabailan. Umanayan di tumulong ka nga agluto. Aginaw iti plato. Wano saan? Mga sikaso kadag iti bisita. Tulong mo't lang dayjay, Auntie. Kumusta kay Marcia anak ka? Binayadan na ka ni tikit? Ay kat kapilitan at tatang.
Naimagmat, binayaran mo lang ti kumarim. Saan ati kumarik tinang bayad, tatang? Sino nga lang? Dagiti agkalay samot lang, ha? Ay, nawaw. Nagkarang sponsora na ti wedding cake. Ngamdag iti nagkalay sa mo lang, tinagbayad. Iso a 6,000 lang ti siningir ko, tatang. Naimbaglaangan ata na lakakasarsarita ti kaanakan na. Unay hindi ta kumarim. Kundi sponsor mi gayam, nagpatinggalang iti sao. Pudno launay, tatang. Saan na makaulit na dyan a tao kanyak? Agin tuturad amang ibaga abayadan na uray mano, ngamawan mo't gayam. Ay, perwisyo kitde, itinegosyo. Sa di nung iti paparam, bakit? Umuna akot nga gawid lang kay. Ay nawaw, saan pa'y mo tanalpas ti seremonya ti kasar ti kanakam? Ay, nakababain launa yan. Anya? Diyak ekspektaro na kastoy ti mapasamak, Lino. Agin lalaing kantumay. Kundi sponsor ka. Gamawamagam kwartam. Inlimod mo pa'y kanyak. In pagarup ko analakalaang ti mabayadan. Ta kumarik ba di tao? Awanan tinalakay ta. Uray pa'y kumarim di tao. San ama dawat-dawat ingredients bagay? Baybayadan damat piman da kita. Iso ano awan ti budget. Di kan ag-sponsor di ta nakababain. Ay, umuna akot nga gawid lang kay. No adag sa ludsod. Ibagam ama ditiriknak. Diyak makita ni si Lino anak kao. Imo na nagawid na nang. Apay ka now. Saan amangan ditoy? Agdardaras mo ta nagawid di tay. Apay. Madi ka na itirik na. Saan na nang? Napabainan laang itinaramid na. Anya? Nagasuman mo. Nagurdar itingingina na cake. Ngam di na magam kabailan na bayadan. Ay nawaw. Lukas ta. Saan kay so tinagbayad iti cake iti lamisaan? Saan? Itayag sa panginawagan ti kumari na. In-cancel na. Tawan ti pagbayad na. Tidakas na. Sabali timbaga na arason iti kanakan na. Iso nga imay damar siya dito itay. Ngamawan kayo pa ngamin. Ay nawaw. Sino nga rudin ngay tinagbayad iti cake? Dagiti nagkalay sa amat lang, ananang. Ay nawaw. Ay nakababain, di naramid mo, anak ko. Di yun ipalagip day ta kanyak, nanang. Imbag ko na ma, tada extra money ti ka anakam. No awan ngay. Basol ko nga rod, nanang. Namuyo lang. Kasta unay tibain ko iti pamilya ti asawa ni kaanakan Trixie ita. Isawa nagawid ka. Diyak nga rod amo ti aramidak, nanang. Kasla kayat ko pa yan ti agpukaw. Ay, basol mo lang, No apay nga minanagkari ka. Ngan nga di madadahil ti special nga aldaw ti kaanakam, anak ko. Amok day ta, nanang. Saan lang nga day ta? Nakapirwisyo ka pa iti negosyo. Intun sumarunaw, di ka nga min agin di sponsor no awan kwartam. Nakababain mo ti kasta nga aramid mo. Wala nang, saan kun nga ulitin? Ay rumbang lang No anya klase ti tulong ti kabailam nga ipaay. Ay sulang. Di ka karkaray no amom nga alanganan ka. Siya lang at ikalay sa ti kaanak kam ti dandan ni nadadaal. Agraman negosyo ti kumarem. Ay nawaw! Noan niya titulong akabailan nga ipaay, isulaang ti ited mo. Liklikam ti mangikari, nang runa no amom adi mumat kabailan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.